So i-problem isekuthini thina sicabanga ukuthi ama-ancestor amadlozi kanti ama-ancestor wona kade khonza amadlozi or idlozi le spirit lesi Mawuhlala kushuthi yabona usaka lesimende ukuthi lisinda kanjani yeah ngezwe lento yasinda mangibheka hayi into emfishanyana engaka ine shape yomuntu yabo ingangibheki emehlweni ingishala ithi kanje yabo angithi khona abantu mayeyodeta thola ukuthi kuba stillborn stillborn kusuke kumntwana ongaphilanga ngithi yeah thola ukuthi bebe u2 beamawele thathwa lokho yiwo lokho kuzongena esikujini uNkulunkulu so sekuzoba njani ke isigubhu so double yabo lesweni ke into bese ngishoda ngayo ithambo leChina ayibonga kulithole ngapha hayi bese anda yapha eSouth Africa abese gcwala amaChina angithi bese vula namashop emalokishini yeah mangibuye olwandle yaphela yonke into yokusaba yabo yaphela nje into yokusaba azange ngisaphinde ngasaba ukuhlekisa ukuthi angizoyidawu Welcome to the Dobbe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show that makes another show look so stupid and work. Otherwise, one story at the time and one testimony at the time. On camera and sound, I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. He's ready with the mic. What time is it? It's God's time. So it's the master this thing now. Yeah. What guys, isibona usulungile ngemic. Hayi siyavulela mhlekazi if you're new to the channel, please subscribe and press the notification bell as well as like the episode. Thank you so much to those who are joining the membership. Please keep on joining the membership, and you want to donate, you go to the description and you donate. Otherwise, people have been asking or requesting that, hey Chris, you gotta bring back Babu Klaba, I'm full. But I was like, hey, uzoza ningatatazeli uzoza Babu Klaba istory sethu siqala mawusuphuma emanzini sewuyothwasa but azocela nje ukuthi uqala ubingelele emakhaya laba bangakwazi mhlawumbe bazobe kubuka okokuqala ngiyabingelela ke kini nonke emakhaya siphinde sithi happy 2025 yes sasagcina na ngonyaka odlule so usibusiso kaXaba lo eNewcastle ilanga based khona KZN sine ministry esiranayo lapha na ke la uNkulunkulu engibizele khona ukuthi ke abake balahleka njengawe ndoda ke abayela bakwazi ukuthola insindiso salvation ne deliverance kulabo abadinga deliverance from la spirits ekade ngibambile so maningi ngithi ke uNkulunkulu akukho kumhlulayo yeah udaba lakho was very interesting but ngifuna siqale nakho ke manje sewuphuma emanzini sewuyinyanga sewuyothwasa sewukhona ukukhanda imkhovu usithathe nje in details because yeah James athi ufuna ukwazi ukuthi hey umkhovu manje ngathi nawe ufuna wakhe ufuna umkhovu ufuna into yakho nawe uzohamba nawe manje James etata ufuna ukumkhovunyana lapho yeah Thetha lento uphile badodela abantu abazidotho baXaba nangumuntu right ozositshela ngomgozi walento yeah so sithatha usibeke XABA nakho sewuphuma emanzini uyabuya soyinyanga soyothwasa mhlawumbe ngasiqalela nje khona lapho then siqhubeke nestory all right so angithi ke mangiphuma emanzini abantu baqala ke ba consulta ngasebenzi ngomuthi angithi yeah ekufika nje noma yini prescribe ukuthi umuntu angayisizakala kanjani angahileka kanjani so kuthe kusasenjalo ke
kwase kuqala kuzamanye amaphupho ke manje lamaphupho nami ngiyibona ngiphothe inwele yabona mawenze kwenze nasama dreads ama-dreads kusho ukuthi ngiphinde ngibona ikhanda lami libovu bathi ibizwa ngani konje ube ngebomvu ibomvu ya so aloke eflasha nje lawo maphupho kanjalo loke yeah up until ke ngiboniswe ke lo umama lo ogogo kufanele angithwasiseke yabo and then ngibe umuntu ke oyayo ke manje kusho ukuthi ngiya lapho nje kuqale kufika instruction or i-direction ethi abantu njengoba kufanele uyofunda ngomuthi manje ephehlweni uzokufunda ngomuthi ledlozi elizayo ezokufundisa nje ngokomuthi ukuthi kulashwa kanjani ngomuthi because abantu abazoconsulta kukhona abantu abangawusebenzisa umuthi kukhona abasebenzisa umuthi so fanele kube nebalance yabo yeah that's when ke ngiya ke ngahlala u6 months ephehlweni and then nga graduate ngaphelezela sengisiwe ekhaya kuvuswa omunye umsamo kusho ukuthi ledlozi elikhona ebelivukile elikhoze kakhulukazi ukuthi ngiye ephehlweni ngithole mangifika lapha kuthiwa idlozi lomndawo yabo yeah so bazokwazi abanye abasebunyangeni ebungomeni idlozi lomndawo lokufemba yabo yini ukufemba ukufemba awusebenzisi imuthi again awusebenzisi iwash awusebenzisi lutho njengoba ngihlele eduze kwakho kanje into eyinkinga emzimbeni wakho if kune pain izozwakala game if ushaya ikhanda lizoshaya game yabo so lapho ke kuba neshoba la khona ke elincane umuntu mayizolashwa ngendlela yokufemba ke usebenzisa le shoba umzimba wonke yabo kuba ngathi uyiwona oba i-x-ray le shoba leli umshanyela ngomzimba la kunenkinga khona isandla sakho siyama yabo so uya detector ukusho ukuthi la mhlawumbe une heart problem usuyashanyela ngalo lelo shoba kunendishi yakhona shanyelela kuyo le ndishi yabo sesiphumile kuye emzimbeni yabo kwesinye isikhathi ivoice yakho ishintshe ibe umuntu amaziyo ajwayele ukukhuluma izinto kuye mhlawumbe athi yazi wena uzenza ngcono yabo nawe izofika engqondweni yakho ukuthi yazi ubani lo muntu ojwayele ukukhuluma kanje yabo ishintshe nje ikhulume yabo so uactor lento esuke yenzeka kumuntu without saying anything yabo so kubizwa ngani lokho baxaba ukufemba ukufemba lo awungitshele intoso yakhona iyafana nezinye intoso mhlawumbe abantu aba-understanda kakhulu ngoba ekuthwaseni khona bangenwa idlozi lomnguni amandiki yabo amandiki amandawo maningi nje ama-categories akhona so la kulelo kuspecialize kulelo kufemba lamandawo abantu abakwazi uku-understand kahle bathi ukuperula abantu ababuya ko-Maputo Mozambique nababuya ko-Bushbuck Ridge eMpumalanga bayi-understand kangcono ya umndawo ba-understand kwaZulu akukho strong kangakho ungahamba uyokufunda uthwasiswe yibo bese uzokwenza eKZN kodwa ukuthi wena uparulwe yibo laba abase Maputo Mozambique Swaziland kanjalo yabo yeah so lapho ke
kumndawo ila ukungasebenzi kakhulu ke ukuthi lokukhuluma kuba i demonstration yabo so la kwaba one of ama spirits abesebenza lapho makuloku kuqhubeka ke once wangena yonke into mawusephehlweni kuyayiphupha ke yabo bayakutshela ukuthi mawufika fanele umtshele ugobela lo okuthwasisayo ukuthi uphupheni ila efunda khona iprogress ukuthi uyakhula usuphupha kanje manje uyakhula sekufanele kwenziweni kusho ukuthi iphupho lakho limnika idirection ukuthi sekufanele kwenziweni wena ngithi usuku ungaka understand yabo so makulokuqhubeka kanjalo ke mhlambe wena uthi uphuphile uphuphe endlala ngamatshe yabo kanti uyizomtshela ukuthi hayi kusho ukuthi sekumele ufundiswe amathambo ukuphonsa amathambo yabo yeah fast forward ke ngiphuma ngithi ngisiwe ekhaya sekuyaqala vele baya consult abantu sekufika bona laba abazofuna umuthi na umuthi sengiqalileke ngiyawuphupha ke mangilela yabo uthi lo wenza kanje yabo so ukukhula kwesikhwama ke sokulapha yabo isikhwama it's not that ukuthi into literal ukuthi isikhwama kanje yabo isikhwama knowledge imphathwa ngayo isikhwama yeah so yonke into eyiconcept for healing yakhona lapho ibizwa ngesikhwama ngoba wena self irresponsibility yakho ukuyidocument uyibhale uzokwazi ukuthi akunenkinga nje uyazi ukuthi uya encwadini yakho wenza kanje izinto eziningi zifika nakhona ngamaphupho ke up until ke angithi kufanele singene kule yokuthi kuze kufike kanjani indabeni zomkhofu yeah so asengithi manje ukuthi usuphumele ephehlweni manje yeah sengiphumile ephehlweni sengiyapractice vele yeah so sengipractice lokho okwesiprofito lo okwasolwandle kuyahambisana nalabo abantu mayethi mina ngihamba inyanga ngihamba umuntu omthandazi kuwela under that category kuthatha umuntu mina ngihamba ngisebenzisa umuthi umthandaza kuphela ngisebenzisa amanzi mina ayitswayi mina yabo but it's the same spirit esisuka lapha ku Marine Kingdom olwandle yabo so lesi ke esikhuluma ngaso sisuka la ku Revelations 13 yeah ila I think ngalelalanga sathi ke sizoyifunda mase sikhuluma ngaso ngalo lelo dlozi lithwasisa yeah le mithi so Revelations 13 verse 11 mhlambe ke sizojumpa siye ku verse 11 masingaqala verse 6 no verse 7 uthi and he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, to overcome them, and power was given him over all kindreds, everyone, human, and tongues, should no ngabe ukhuluma liphulimi, yeah, and nations, yabo. Yeah, that is why unokubona umlungu engene ephehlweni abayisangoma uyabona ukuthi yeah khona ngibazi abayisangoma yeah so isuka la ukuthi ithi every kindred all nations kusuke nje kuyileso spirit sure yabo so uthi and all that dwell upon the earth shall worship him
whose names are not written in the book of life of the Lamb of the slain from the foundations of the world. Yabo? So the first thing athatha ngai advantage ilento yokuthi you are not born again. The Holy Spirit is not in you. That's why ikwazi Because ungenelisa ivele. Yabo. So siye ku verse 11 ke manje. Yeah. Right. I beheld another beast coming up out of the earth, and it had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. He exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwelleth therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Yabo. So, verse 15, and he had power to give life unto the image of the beast, to give life. Yeah. Any version, he had power to give breath. Any power to give spirit. Spirit, yeah. To possess. Yes. Moya. Yeah. Give life. So, kushuthi yiwo lo moya ongenayo. Yabo. Usuka kuyo because it gives. Yabo. Yeah. So ultimately ke mawuzofunda verse 16 uthi, and he causeth all both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Uyabona ukuthi le spirit, le breath, lo life akakhethi. Uyabona kunengane encane. Yeah. Eno 6 years. Ukuthi nayo kuthiwa nabantu abantu abadala uthwasa. Yabo njengoba uyibona kwenzeke ezikoleni. Yeah. Kungene the same spirit. Yeah. Because ikubekile la it causes both small and great. Umncane, umdala, rich and poor, free or slave. To everyone, everyone. I kid. Yeah. Especially ma ungasindiswanga usenkingeni. Ukuyintenje. Yeah. So ke nakhona wasindiswa wangaba rooted. Kuyenzeka ikulanda usindisiwe. Mangale kuthiwa bekumfundisi nangu manje usefaka ubuhlalo. Seyisangoma yathwasa because uzobe ukuthi mhlawumbe umuntu useyumfundisi ngapha uyahlola bamxawa. Umfundisi uyahlola. Kodwa uyahlola ngedlozi. Yeah. Uyabona mayihlola ngedlozi umfundisi. It's not the Holy Spirit. Ilo moya okwazi ukubona. Kodwa kusho ukuthi ka spirit in the spirit realm ayikho into efihlakele. Yabo, that is why mo answerisha kahle precisely lapha ku verse X16 or verse 16 to 18, 3 verses nje. Uthi, and it came to pass as we went to prayer, a certain girl possessed with the spirit of divination. Yabona ulo mfundisi ohlolayo. Yeah. Une spirit sani of divination. divination. Yeah. Which brought her masters much gain by soothsaying. The same followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which show us the way of salvation. And she did this many days, but Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Yabona ukuthi umoya wazi ukukasteka out, though ukhuluma iqiniso ukuthi these people, Paul, they are sent by God. They are preaching the message of salvation. Yeah. But the spirit is a divination. Sure. Should uyabhula ke lo mfundisi lo. Uyaphinda phinde kodwa akusithe ayikho le nto. Iyakuvezela ukuthi akabhu umoya ongcwele akuwona okwenza kanjalo. The Holy Spirit uyigift yokuthi ubone nangebhodla. Yeah, ngithi sekukhulunywa ngayo letho. Nabantu abadala vele uGanda
Kanti nabantu abadala akwakuborofiti eyingathula ngathi awuntona. So masifunda lo verse 16 17 18 kuthinteka sona le spirit. Wena wazi phela but ngithi siyasebenza manje sisebenza spiritual. Sisebenza spiritual manje. Okay. Yeah. So acishe uphendulekile. Yeah, ngiphendulekile. Sesiqhubekela ekuthini Nakho ke manje yeah siyafika ke lesiso lese esiza ngale ndaba yemithi ngithi uyasibona ukuthi beast of the earth. Yeah. Beast coming out from the earth kushuthi representa not lo engahlala kuye emanzini 19 hours. Yabona lapho lo waqhamuka from the sea angithi yakhumbula. Enginikeza lama instructions ukuthi ngingadli yabona ngize ngibuya netshe. Yabona. Then ku verse 11 ila seqhamuka another beast from the coming out of the earth. The earth ground. Ground kushuthi yonke into emila enhlabathini. Yabona ukuthi ila esizokufundisa khona ngezinto ezimila ku earth. Yeah, emhlabathini. Emhlabathini because imithi iqhuma kuphi? Emhlabathini. From earth, from ku ground. Yeah. So that's the same spirit ke esihlukile kulesiya. Ngoba lesiyana no marine umuntu uzosebenzisa amanzi or anything engekho engaqhumi emhlabathini. Yeah. So iqhubekeke leyo ke angithi ke vele ku on abantu bayalashwa bayatshelana yabo. Yeah, ngigcineke kakhulukazi nje kuye kube khona into okufanele uspecialize ngayo. Wazi ukuthi wena uma udila ngebhandi waqabudila ngebhandi. So into engayi observer ilesilonda lesi esifike sibe ipimple. Mawusinwaya bese siyaphihlika bese siba isilonda esigubhekayo. Yabo. Kube isilonda esigubhekayo. Eneke mangizotshela ukuthi abantu abanje uzoba lapha yabo. Bangifundisa umuthi wakhona ke. Bangifundisa umuthi wakhona ivele lento ukuthi kabili iyakhandwa ngobuthakathi. Yeah. So kusetshenziswa yazi legundwane elingenawo amehlo. Imvuzane. Yeah. Mawuvuka ekseni uthola kunenhlabathi. Yeah. So uyabona ukuthi isilonda ukuthi sisuke sinjani sivukuzekile usilonda sakhona. So lento yenza njani ayihlali la esikhathini esiningi abantu bagcina bebakhatha unyawo ngoba bathi unoshukela siyabona bathi ayifanele sinqola kanti lento isuke iqale ngapha mayinyathela ingena ikulonyawo kodwa mayisiyokhanda isilonda isikhanda ngapha yabo kusho ukuthi isuka la ithi iyodla lapha le point kusuke kuyipoint yokudla ayiqeda ukudla iyasuka iyohlala or ihlale la iqolo that's why abantu bakhona baphathwa iqolo isikhathi nesiningi bahlalele so ihleli la yabo so mangifundiswa ukuthi fanele mawuzoyilapha lento uqala ngapha kulelo lingenalutho yabo so kube ispecialty sami ke ukuthi mayike afika ngenze the way ngiboniswe ngakhona sebenzise nalomuthi engaboniswa wona ngasithinti nje lesi la unesilonda khona qale ngithwebule lesiqala singenalutho job esona ngithi yabona lento ivale ingungu engabona lo muthi wakhona ke lo bangifundisa wona umixa nale ujova ngawo la kunenzekanga lutho khona umuntu uzomangala
so lelo lingena lutho yilo litreatayo before uzotreata the actual leg qala kulolu lingenalutho udlapha kanjani yena noba linalutho xa uyalichopa angithi lingene ngapha lento omunye uzokutshela ukuthi mayise ebuyisa ingqondo yakhe uzoza ukuthi khona into engayeni inyathela mhlambe ibingathi iya vibrator mhlambe candy lightning yayizo umuntu oshaywa ozothi may recall mayise shawe stroke uthi yazi kwangathi ngiyabhinyeka bese kungathi kuba nespray nesidonsa umsipha kodwa uma ushaya ngathi uyachokeka yabo suka ingena ke yabo so wena masuchopa lapha yana uthwebula le yanto njengokungena kwayo uyabona njengokungena kwayo so that's why wena ulibona lingena lutho kanti inkingi iqale lapha kusho ukuthi kunye uma kuvela kulokho kulonyawo lo but that means ukuthi iqalwe lonyawo ngapha olungenalutho la ngithi njengoba iqale lonyawo olungenalutho ingene lapho ya ngisho lokho ukuthi so ke izokucashe that's why bagcina benqunywe zo2 inyawo la isuka iyodla bese odokotela bacabanga ukuthi inkingi ila kanti bona batreata endawo eyiplate lokudla yabo uthi mayiqeda ukudla ayohlala la angene khona yabo so uyavukuza ngithi uyabona ukuthi imvukuzane yenza kanjalo nalapha enyameni ngaphakathi abalala ubusuku ubuthongo bakhona so if enga speciality ke kimi kube yileso ukuthi ofikile usiyalapheka ngoba ngavezela isecret yakhona itrick yakhona ukuthi abaningi bayasketcha ukuthi ukuthi hey ngile enyangeni hey ngizangoma ngakhokha yabo so la mina ngatshelwa ukuthi hayi uzospecialize ngayo leyo nto leyo desweni ke uma ngale wena ukuthi wenzani manje ngithinta enyaweni elingenalutho ngoba nazo inhlungu ngapha yabo so ke kanti ukulunga kwayo ke lizo dry up ke liphole yabo uvaleke yeah so abaningi ngizule banokungifonela ke bathi baba encouraged if ubavezele ukuthi ngoba isikhathi esiningi le spirit esaku earth uverse 11 yiso lesa ngithi esingifundisa umuthi wakhona nokuthi cure kanjani kodwa bafika ezamakhehla u3 okwazi amakhehla awuzalo lasekhaya yabo ndo abanye ngingababonanga but kodwa bafike bayichaza mabefika for the first time yabo ukuthi hayi kusho baba kusengesiwe abantu bakini impela lento kusathana impela sinenkinga yokungakwazi ukuhlukanisa asikwazi ukuhlukanisa awena nawo ama-ancestor uzalo lakini abantu baku bloodline abazalwe bafika emhlabeni before wena yabo those are your ancestors mawufunda iBhayibheli ufunda uMatthew chapter 1 liyakutshela ukuthi these are the ancestors of Jesus Christ kusho ukuthi noJesu ube nawo ama-ancestors ingakho ebizwa ngokuthi ndodana kaDavid, the son of David, the son of Jacob, the son of Abraham yabona i-genealogy leyo sonke sinayo asikhetheli ukuthi sizalwe obani uNkulunkulu osikhethelayo kusho ukuthi abantu abafana nathi kodwa basiwa amadlozi so iproblem isekuthini thina sicabanga ukuthi ama-ancestor amadlozi kanti ama-ancestor wona kade khonza amadlozi or idlozi le spirit lesi because legama lithi idlozi lisuka egameni lithi idol
angithi idlozi likhonza yeah. yeah so le gama lithi idlozi into ekhonzayo yabo and futhi into ekungenayo umoya ozokungena spirit esingenayo yeah so ke ubaba wakhe ngakungena kanjani if uke waba inyanga kushuthi naye wayengenwe yilo moya wedlozi waseyadlula emhlabeni waphuma lo moya usiyabheka sengizongena kubani ngoba lo bengiphila kuya kasekho seyangena ke komunye ke emndenini mawutracer to vele khona wayenje because bahlala bekhona emndenini wayenyanga noma yesaba yeah so ufanele uthola umahluko ke lapho ukuthi usuke engenwe yilowo moya hayi ukuthi yena uloyo moya akasilona idlozi yena yabo that is why mayeshona umuntu bese abanye baba namaphupho afika umuntu athi ngiphupha ubaba ethi uyagodola kangenile enomfuna iti edlozini fanele agezwe uyabona ukuthi ke if ugogo wakho nokhokho wakho bamkhulisile ubabakho sebephambili angikubona lo mayefika la uthiwa akangenile edlozini fanele agezwe inxeba azokwazi ukungena avalwe inxeba ngoba akakwazi ukungena la enje yeah so kusho ukuthi ke ubani kanti ushaya umthetho lapha ushaya umthetho ukuthi ubani ongenayo ubani ongangeni edlozini edlozini ubani kumele kube idlozi yili idlozi angithi yeah so uyabona ukuthi alikuzali alimzali lo alimncingi uthi uyopha uyagodola alinendaba yabo ngoba akusumntanalo yabo so that's why likugulisa idlozi cause aninandaba likuhlanyise likuhluphekise because alikuzali yabo alisi ancestors angathi ucela ukubuza okay ukubuza baba okay I understand the part yedlozi yeah spirit and what not but nayi wini confusion yami leyo kulapha leyo ukuthi shuthi ufanele that ngibuza bakhona abantu ababa negift ukuthi umuntu njengoba usho ukuthi chaza umuntu mhlambe asithi uChris uphethwe iflu aze kimi ngihambe mhlambe ngesigangeni ngiyazi ukuthi ngizoya esihlahleni esinjani njalo ifike ngithathe lento le yeah ngimphuzise yona lapheke kanjalo ngithi that alone is a gift mos yeah so is it a bad spirit or into yamadlozi nayo or ayifuneki kulapha lokuba uqasike sakhuluma off camera yeah no I get your question i-question yakho inhle kakhulu yeah futhi abantu badinga ukuthi bayithole i-clarity yabo masifunda u Genesis chapter 1 verse 29 uthi uNkulunkulu wathi bhekani ngiyanika yonke imfino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu kube ukudla kwenu yabo usinikezwa kubani uNkulunkulu yonke lemithi yabo ukuthi ibe yini ukudla kwethu kushuthi njengoba mawubona imbuzi mayizizwa ukuthi iyagula khona ungahambi kahle egazini iyakwazi ukuthi icheke esigangeni or ehlathini ukuthi siphi isihlahla engasidla ukuze izoba cured yabo mhlambe futhi ithanda kakhulu iAlu ifike idle alu yabo ngoba iyazi ukuthi it's like an instinct knowledge yabo uNkulunkulu ayidownloadile kithi sonke yabo so we were supposed ukuthi sibe nento efana neepignosis you know beyond knowing ukuthi fanele kwenzakaleni yabo wenzeni yabo so like a precise knowledge mawusuya ke
ku chapter 2 Genesis ufunda verse 16 17 u16-17 uthi uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu yabo njengoba eshilo ngale ku29 yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho yabo kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa yabo so ke leyo knowledge leyo mawususho ukuthi na umuntu onesiphiwo sokulapha yabo thola ukuthi umuthi lo awusebenzisayo ukuze awazi kufike umkhulu wakhe mhlambe ephusheni wazomfundisa ngawo yabo ukuthi lo muthi wenzani yabo akuphela isikhathi after 6 months aphinda abuye umkhulu athi yabona lo muthi engikufundisa wona uyazi ukuthi ngalomuthi umuntu ungamenza abe neinduna yabo khona lo bathi umavumbuka asishereli ukuthi abantu baphinde bathathe bayosebenzisa yabo kodwa la iNkulunkulu into aye concerned ngayo yabo ukuthi uzokwazi ingakhethi la uzokwazi okuhle nokubi yabo so bamfundisile ukuthi lo yamavumbuka uyayisiza ukuthi kuvumbuke induna kuwe ebusweni vele nje kwathi bhuhlu sewuneinduna unjani yabo ama-pimples yabo so unjani wona mawubuka uround ngathi unama-pimples all around vele lawa abhlungu othi mawumthinta aba red yabona yeah ane irritation so uba kanjalo ke lo muthi lo the same muthi inyanga mayisibona ukuthi sekuyophela inyanga kungena abantu abawu2 hayi ngeke ewuthatha umuthi lo uvuvuzele lapha egate la kwakho manyathela nelanyathela seniyalunywa ke manje ngivela lento yabo so usebenzise wrong manje nidla ama-antibiotics niphuze nikwazi ukungenzeka ngithi kutriggerishwe uyokukhandila bese niyakhumbula ngapha lokho eshunqise nibiza ke manje bese niyakhumbula ukuthi hayi man kunobaba usibanibani la olaphayo la ake siye kanti vele uzolichaja angeke anikeze li1 athi phuzani nonke umuntu nomuntu uzomchaja uyasho ukuthi hayi la yahlala 900 yabo abantu abawu4 yeah so ke kusho ukuthi ke leyo nto oyishoyo ke uNkulunkulu ubengafuni ukuthi knowledge yawo leyo muthi izoba isiphiwo yes angithi yabona abanye bathi hayi ulahla isiphiwo sakho yabo kodwa singifundise okubi nokuhle ngenza okubi nokuhle yabo fundiswa ile spirit esifike satshela uEve ukuthi maningadla uNkulunkulu akafuni ukuthi nifane naye so uSathane wenzani uya kuEve ngoba uyazi ukuthi uEve akekho familiar nevoice kaNkulunkulu uNkulunkulu akakhulumanga naye so if uye kuAdam bezothi bayimtshela uAdam emtshela ukuthi ayidla nini lo muthi bezovela muzwe nje ivoice ukuthi hayi yabo akusu that is why ke nakithi ke mayisefika lama spirit aseyo sifundisa angithi asiyazi ivoice kaNkulunkulu yeah mayethi mina ngomkhulu wakho you'll believe uthi hayi umkhulu athi ngizokunikeza isiphiwo sokulapha you'll believe because ivoice kaNkulunkulu awuyazi kuleyo journey ke usuzokwazi okuhle nokubi bazokuvala inyanga uthi wena hayi mina wami umsamo awunayo intembi yabo kodwa mase bekuvalile abantu bangangeni yeah uzohamba uyoconsult ufuna abantu bengene phela uye enyangeni ikutshela ukuthi hayi wena uvaliwe yabo mayikunika lento yokuvula ukuthi kungena abantu ukunika into isiprepared wena ngithi vele yakubona ukuthi awufune into engcolile kodwa ikunika izinto engcolile
mayikunikeza lento ukunikeza into enesandla angithi yazi isiZulu sithini iva likhishwa ngelinye iva so ke ungeza yini wena imfene shala angathi uzodla phansi kodwa uma ubizwa umuntu ethi Ikungayo. uzogijima ufuna ukuzwa ukuthi uthini so ke lo nikiwe oyinyanga ulapha uvaliwe babemnikeza umuthi bemtshela ukuthi uzokorobha ngawo uzochela ngawo khulume lapha gateini akaze ukuthi kunesandla esiqhweba abantu yabo so now sezosho asezobonga ukuthi sekuvulekile ngempela kanti ngincudile yabo sekunokuncula kusho ukuthi baba singavele singene ukuthi nakho mayise ukhanda imkhovu buwenza kanjani manikhanda imkhovu emkhovini ke ya emkhovu ngiqale ngingakwazi ukwenza yabo kodwa amaphatsawo bengiba nawo yabo mothe amaphathi usho kuba ukuthi kunesigubhu sikhandayo or ufuna ukucaba umuntu ukuthi abe nesithunzi kuma ingredients kuthiwe hayi kufanele kube khona ithambo lomkhovu yabo so sometimes makufanele mhlawumbe u-director ukuthi mayekhuluma batatazele bezwe yena yabo fanele kube nolimi la umkhovu so ngiqale nguthola uama pieces mangifuna iorder lokuthi aningilethele ulimi balilethe awuningilethele ukhakhaya yabo aningilethele isandla sakhona belifika lungaphelele yabo so namafutha khona yabona nje mawucatshwa asuke khona amafutha omkhovu nalabantu abashaya isiqabo la akhona lawo amafutha omkhovu so nala engakhanda engangilaphela khona kwenye indawo engakhanda indawo yokuconsulta nakhona ngathi mangifika first night nje mangilele ngizwa kunento ehlala esilingini izembedeni yabona ezembedeni ine weight yasinda malihlala kushuthu yabona usaka lesimende futhi lisinda kanjani ngizwe lento yasinda mangibheka hayi into empishanyana engaka ine shape yomuntu yabo ingangibheki emehlweni ingishalazele ithi kanje yabo mangiyibuka so ibe into efuna ukungidemonstrateela ama powers why and so that ngizoyithatha ngiadopt ngiyisebenzise yabo kusho lento enzeka ephuphweni yabona mawuba ne-encounter is a vision uyafika endaweni uyafika kuyo uzohlala yonke into ayisebenzi yabo awukaka test ukuthi istove sakhona siyasebenza yabo mina bekuba kanjalo into beyingireportela ingibonisa ukuthi yini efile efanele kulungiswe okay no sengiyizwa okay so ke ngiqale ngibonisa istove samalahle istove samalahle amadala besikhona lapho kulento le stove abathi falkeke yabo lezi ezimnyama ngiyibona bese kuyistove esihleli nje sasisetshenziswa ugogo wakhona washona kudala yabo so sivele ukuthi siyasebenza kusho siyangibonisa ukuthi siyasebenza yabo kodwa mawusibhekile ngathi asisebenzi sibone ngisibasa mina sikhehleka bese angisengijwayele ukubona ukuthi into ikhuluma ukuthi nokuthi singibonisa ukuthi siyasebenza lesweni ke sekukwehla lento lesinda njengosimende ine weight yabo mayifika ilala la ituze kwami bese ingangibheki kahle ayifuni ukungibheka emehlweni ngiyacasha ithi nje yabo yangathi yashalaza kodwa isubmissive yabo iyasubmita nje ifuna ukungibonisa ukuthi angizanga nje ngokulwa ngicabanga nje ukuthi ngizolwa yabo kusho ukuthi ke ikhona lento yokuthi ukwazi ukufunda enhliziyo ukuthi ithini yabo yawazi
dokungasingakhulumanga nayo But you can connect spiritually. iyachaza kwama actions ayo ishintshe mhlambe kawu7 yabo ivele izenze ingane encane engathi ingane yomlungu yabo mayisuka lapho ishintshe ibe ngathi yabona umntwana omncane mayobhabhatiswa mabegqoke into ezimhlophe zokubhabhatiswa ishintshe ibe kanjalo ishintshe ibe intombazane ngathi intombazane laba ba ama model yabo ishintshe ibe kanjalo ishintshe nje okwe7 bese ivele ifane nalesa sithombe ngokubonisa Umkhovu somkhovu yabo so bengakaze ngubone ngaleso sikhathi ishintshe ifane kanjalo ekugcineni ku number 7 mayenza okwe7 yabo then bese kuba khona umuntu okhulumayo athi no lento lena ke kuzofanele uyisebenzise ngoba umnikazi wayo owaseMalawi wayehlala kule ndawo le wayeyigedla yabo wayelapha so mayisehamba wayishiya yabo so ayinamuntu njengamanje njengoba yenza kanje ifuna ukuthi uyithathe uyisebenzise so mayeloko echaza nayo ngathi yezwa ukuthi ukuthi ngathi naye ngithathe ngempela ngizokusebenzela ngizokwenza noma naye izofuna umsebenzi njengomuntu ezofuna umsebenzi yabo so ke kube into kanjalo ke nje i-first exposure yawo yabo bese ke makuhamba isikhathi angithi ngilo ngisebenzisa le vele esiwo engiyithola ingama piece yabo bese kuthi ngelinye ilanga ke kufike lamakhehla u3 yabo asezongitshela ukuthi bafuna ukuzongifundisa bazongifundisa umuthi wenhlanhla yabo mabechaza ukuthi umuthi wenhlanhla sebeyangitshela ukuthi kuzofanele ngithole imfene yabo imfene esencane la ingakadluli nje ku 3 months izelo yabo so iyatholakala ke kule ndawo lezi njengama iKruger National Park konje indawo ekanjalo eqiwini kunaba labantu khona abantu abazingelayo khona abantu abasebenza lapho abanye vele nje ba specialize ukuyibamba bayidayisa bayidayisa leso sikhathi ke yayi 3500 mina ke bese bevele bengisupply ngezinto engiyidingayo nawo ishe manje ko 12000 angazi ke manje kodwa babe nginikeze ngediscount ukuthi bangizoyilanda imfene le bazongenzela ngo2500 so ayakhuluma ke lamakhehla athi ke le mfene lena ke ezobe ino 3 months bazo ikhishwe ebeleni ngithi isuka isancela ifana nomuntu imfene iphysiology yayo iyaya kuma periods angithi imfene babuxaba iyaya kuma periods nama periods ayo ayalapha labantu abantu besifazana laba baphathwa ama period pains bathi inisilumo uyakusebenzisa aphuza yabo uthela amanzi abilayo nje kube nomchamo wayo chamo emfene abantu abahlushwa ama kidney yiwo ama period pains nje waye ungangibuza ukuthi umchamo wakho ubani uzoyibamba ichame bese uthola umchamo ngithi bengikulinto nawe ngithi ngiyala ukuthi umchamo impela uzoyichamisa inganakwa wona ama period awucaba kona ama period uyibona ngathi sikuma period so umchamo mayichama umchamo wayo uba igwebu njenge-ino la ichame khona ukuthi yabo bese uma uba ukhukhumala uba igwebu njenge-ino angithi bese uyoma mawoma mawusucosha uba ngathi ubovunyana yabo
kuba ngathi igabade libovu mawuqeda nje ukoma umchamo cha mfana uba kanjalo so mawufundiswa ngawe umuthi umchamo wawo ukuthi wenzani mawuyile lapha yana uzothola umchamo wayo mfana uhamagabade uzobona njengoba bekubonisile ukuthi kodwa bakhona abadayisa imithi abawudayisayo nje umchamo mfana mawuthatha ufaka uqhephula nje legabade lakhona ufaka uphiso ngaka bese uthela amanzi abilayo bese uyayeka mawuphuza sekubovu vele yabo ubovana nje ngathi tiye elinganashukela eliweak yeah so yaphuza awazi ukuthi uphuza umchamo wemfene yabo then kodwa ke kuzo sulapha lento ama period unabona kanjani baba ama periods uyabona isizini ye mating kuzo nokuyibona mayidonsa la kube pink kube yeah so my periods I attracta kakhulu amadoda yabo so angithi ahlala la ayikwazi ukuyisusa kodwa kangithi ithanda amatshe yabo usensikhathi ke mawusuwazi ukuthi ufunani mawucheck emadwaleni la ihlala khona uzobona uyaqosha nakho sekuzongena ke emthini ke la bathi intombi enizobe niyibanga nonke angithi yona ingale mayikulawo ma periods I attract amadoda nakulesikhathi se mating njengezinja ngithi ayibona izinja maku enje ongakazi uyibone yeah makunenja yentombazana la ekhaya ukuthi gcwala yeah enje ongakazi uyibone ekseni gcwala yabo so zizwa emoyeni yabo ukuthi mase kuyisizini ziyezwa ukuthi yabo so desweni ke lawo ma periods ke nawo angithi into eba akusinto ya everyday ama periods anesikhathi sayo so yenza njengomuntu uba nesikhathi sama periods so na izinyanga kumele start behavior yayo ukuthi okay ngoba senza kanje usithi kuma period ngithi yonke into yakhona iba visible angithi kuphuma la kufana nomuntu ukuthi hey athi ngiyogeza ayifaka ama pads kuyabonakala ngithi yabo so mawusu semfundisa imithi nezinye inyanga zikutshela nalabo abawudayisayo uzokuthola yabo yeah kuba into nje awustruggle izinto eziba ku disposal etholakala so bathi ke mayisi ku first cycle ke yawo ama periods uyayeka shuthi angithi ifika ina 3 months yeah ikhule bese iyathomba ithomba njengomuntu wesifazane le stage lese puberty angithi ibona babe bedlana amancanyana yeah uyabona ukuthi uya develop yakhula bese uzobona ke first cycle ila ekuthiwe uyayeka mayingena kuma periods okuqala masiya kule cycle yesibili ila usozomela ulale nayo khona ke kwenzeni ulale nayo uyimithisa angithi lapha engifundiswa khona ke pusheni angithi leyo nto lamakhehla angifundisa lokho ke ukuthi uzoyimithisa yabo siyabona vele ukuthi asifuni ukuthi uloku usebenzisa into zegazi lomuntu ongamazi yabo angithi thina sikunika isikhwama so kufanele umuthi ube negazi lakho yabo kusho ukuthi lokho ebenginako leyalimo lokho kuvela ukuthole nje la akunalo igazi lami kufuneka lokho okunegazi lakho negazi lami so kimi akushiwo ukuthi akubekwa raw bizwa ngokuthiwa sikufundisa ini umuthi wenhlanhla yabo so usihlalile ke isiso yamitha yeba izozala lokho ezokuzala ke so bese kuphethe igazi lami ngithi
suthi kunjani ke kona half human half and ngokweBhayibheli angithi akufuneki breathing. yeah ngokweBhayibheli mawufunda uLeviticus nami ngabona lapho ukuthi hawu kanti cishe ngenza into nje verse 23 ungalali nesilwane uvela beka ngembaba sho ayilokhu ijiki ungalali nesilwane ukuzingcolisa ngaso nowesifazane makangemi phambi kwesilwane ukuba alale naso kuyichilo yabo right ke so ke lento ke mina bese ngijwayele vele ukuphupha imithi ngithi umuthi mangophupha umuntu ophethwe leso sifo ngenze sure ukuthi ke ngaleso sikhathi ngiyawuthola yeah ube khona so that angathi umuntu mayefika awusekho bese sengenza ama arrangements ke manje ukuthola lemfene yabona ngithinta abantu bami ke imfene na 6 months man 3 months 3 months yeah madoda aningitholele lapho imfene entombazana ina 3 months ene 3 months ekhishwe beleni yabo sebeyangazi vele ke noma mangifuna inhlwathi bengithola izinto eziningi nje ithola kubi customer client ufuna lokho kwamawele labantu laba abafuna mhlawumbe baku taxi business umuntu une taxi eyodwa istruggle ukuthi imali ishesha yenze ukuthi athenge elinye taxi mangimenzele lesigubhu lesi ufaka le I placenta yini miscarriage yeah miscarriage kodwa kufuneka yamawele so that izinto zakhe ke manje ama taxi akhe azokwanda ke amahamba ngamadabuli manje yeah azokwanda 2 by 2 because ufakeni amawele lapha kulesigubhu so ke izinto ke itholakalayo nje yabo njengalapha konje isibhedlela kuselabor maternity yeah angeke ngibize nje ngibe straight phela abantu ngabafaka inkingeni kodwa abantu bayasithanda isikhundla bathanda iposition ukuthi mayisebenza emsebenzini kube uye ophethe anikezwe noma engaqualify yabo so if ufaka iorder ebantwini abanjalo ufuna uthi awungitholele lapho amawele abelungu uzokulethela yebani ukulethela wona ufuna wona babuxaba noma yeah fetus le angithi khona abantu mayeyodeta thola ukuthi kuba stillborn stillborn kusuke kumntwana ongaphilanga ngithi yeah thola ukuthi bebe u2 beamawele thathwa lokho ke yiyo lokho kuzongena esigujini yeah uNkulunkulu so sekuzoba njani ke isigubhu so double lo yabo right ke sizoya nje nakulezi abayithandayo njengamanje khona isami mina engangisenza wakuthi usigwili yabo angithi usigwili uyazi kusho ukuthini usigwili mawuzoba isigwili yeah ziningi into engena lapho nawo lokho yama periods emfene ayangena lapho nemagnet ubona imagnet le yeah iyedonsa abantu yeah uthi beza yeah attract it inhlwathi because inhlwathi vele nayi ine magnet inhlwathi babu yeah ina le nature ngizoyibiza ngani ability mhlawumbe gama nje lisimple ukuthi inayi ability you attract yeah camouflage bese that's why igwinya uyithola usuku leyo ndawo la ikufuna ngakhona so siya kulena ke ukuthi
sigcine nakusolala nemfene yeah angilalanga na sengibeka kabi sengibeka kabi ngoba khona labantu besifazane abathawu ngamithi simfene sikho anginangane khona manje bayathetha anginangane khona manje mithi simfene ayi uyasiphoxa yeah kanti uNkulunkulu wa actor ngikulawo ma arrangements because ngafona mina ngayifaka iorder baze bangitshela bathi hayi sizokunikeza sizokushaya discount kuzoba 2500 ngoba i3.5 yeah yabo so ke izinto eziningi nje bengithi mayifuneka ngingenze sure ukuthi ngiyayithola bengulo muntu ukuthi angifuni ukukweleta into yakho ufuna ziqede isiphiwo sami Yeah. nomkhulu wami wayenjalo ezinyanga so I'm not ashamed yabo ngifuna ukuyenza ube proud nginalento yokuthi awu ngibizelwe kuyo why not yabo angingayiboni nje into wrong yabo ngoba even nako lokho kwama parts abantu yabo kimi bekuyinto engatshelwa yona mangilele ukuthi uyabona umuntu njengoba usuyazi yonke imithi kanje imithi eminingi usuyazi uyazi ukuthi umuntu awukho omunye umuntu omkhulu ukudlula umuntu hayibo yabo so mina ngiba naleyo mentality ke mangilo ngikhula lapha eminyangeni ukuthi umuntu umuthi shothi njalo mangukubheka kumele ngibheke ukuthi ungaba umuthi onjani yabo ebabaqaphuza umqondo usumoshekile kodwa lapho yeah so ke nje umuntu bengambuki njengomuntu yabo bengumbuka njengomuthi yabo sure so ke kusho ukuthi ke yayifuna ukuyikhanda lento yokuthi ugcine umuntu mhlambe ozofuna ukumprovela ukuthi uyaphapha noma unjani uzama ukukuthakatha okwenzani athi uzokwenza umbambe yena kufake yena ke esigujini yabo ngoba kusho ukuthi uzoba umuthi okahle onenkani ngoba unenkani yabo kodwa kuyisotsha ke selizolalela wena ke manje usuthuma yena ngithi uhlulekile so ke shona khona ndoda ngithi ubuthi ubulala mina yabo so ke benginaleyo mentality njengomuntu yabo then kusho ukuthi uNkulunkulu beloke observer le yonke leyo nto ukuthi uthi iBhayibheli liyakufundisa ukuthi umuntu was made in the image of God. God made him in his own image. Then mina mangumbuka njengomuthi uyabona ukuthi uyayibheka inhliziyo yami ukuthi lo muntu ulahlekile ngempela. Iqiniso fanele lazi ukuthi umuntu akusumuthi yabo. So ke ngigcine nginokhakhayi ukhakhayi yiloko ukhakhayi wani manje uthambo lomuntu yebo yabo nginako nje lapha la ngilaphela khona angithi yazi ukuthi mawufika enyangeni kunamabhodlela kunemithi ephakathi ku powder ine powder form angithi kanti awazi lapha ukuthi some of amabhodlela kugayiwe ithambo uzobona ku cream white nje kanti ithambo isandla usigaye phela ngoba manje makungabonakala ukuthi isandla kodwa nje esemfene sona ke uyasdisplay akunankingi ngizokubonisa uyasdisplay kodwa ke umthela amanzi kuphuza kuyizinto ezikanjalo ngithi uNkulunkulu uyabona ukuthi akunezinto ama miscarriage ukhona la emakulenga kanje komile ngeke ubone wena ukuthi angithi uyayibona enyangeni kunezinto ezilengayo lapha nathi ukuthi uqamu ulengisi udry akazi ubona nokubona izikhumba ikuthuthi mhlawumbe okunye babeke izikhumba zenyoka yeah sometimes kube but into efika ngiqamba nabo ukuthi why izikhumba zenyoka ngoba uthuthi
angithi usukhiphi lokuphakathi wakusebenzisa konke uyakuhlukanisa ngithi isikhumba naso sinomsebenzi waso seceleni siphinde sisebenze noma isikhumba display nje isikhumba siyasebenza isikhumba uyakwazi ukuthi umuntu umkhandele ibhande ngasi isikhumba senyoka oh yeah cause ngokubona abafasili ufake la omunye ulifaka khona la kodwa usufake nemithi kuya ngayo ukuthi ulifakela for ini yabo omunye wesibhakela mhlawumbe kuya nga lesi ayikho into elahlwayo esilwaneni uyazi ukuthi indlovu ubulongo bayo buumuthi mawuyesiqiweni nje uhlangana nobulongo bendlovu besibuthatha thina bengithatha mina ngibuye nabo because indlovu I digest ifike it idla zonke ihlahla ehlathini there's only one tree engasidli khona isihlahla bathi ugobandlovu yabo yadla lo muthi loyo iwa phansi kilikithi yabo ingakho bizwa ngegobandlovu gobandlovu khona into ongayidli mhlawumbe into enidliwayo mhlawumbe orange abanye uthi mayidli orange avela abe ne allergy yabo so iba allergic kuyo kodwa ngendlela esevere ngoba ivele ingakwazi ukuma iphelelwa amandla iwe yabo so idla zonke ihla yonke into etshali evelile ehlathini idla iyadla bese ubulongo bakhona ke kusho ukuthi awasikho isidingo sokuthi uyokha yonke imithi ngoba yona ihlala lapho inesikhathi sonke sokudla zonke ihlahla lapha yana so uma uthole lobulongo bayo kusho ukuthi uthole yonke ihlahla lesi leswayo uba umuthi ke hey uyabona khona umuntu ngathi kufuna ube nengqondo phela akithi uyahletshelwa lo usathana u11 lo yana uverse 11 no verse 16 and 17 uGenesis so uNkulunkulu uyabona ke yonke lezi zinto zinya accumulate isikhwama siyakhula yonke into ikhona ayikho into engithi ayikho yabo that's when ke into bese ngishoda ngayo ithambo leChina ayibonga ukuthole ngaphansi hayi bese anda yapha eSouth Africa abese gcwala amaChina angithi bese vula namashop emalokishini arana ama-bottle store kusho ukuthi hayi bese izotholakala sure bengeke phela maselifuneka uyalithola bebe ukuthi bekungakafiki ke lapho uNkulunkulu angithi ubeloke observe ukuthi manje bethu usebenza nethambo leChina babo ithambo leChina kufuneka lokhu umbala lo ithambo leli la lonyawo angithi eAsia kude so kusho uma uthole lethambo lakhona kuzoza abantu ababuya kude sho bafethu yazi ukukhanda ukuthi ngoba usuka kude yabo so angithi eyokuhamba lento uhamba ithambo leli lokuma uhamba so vele ke manje kufuneka enikhona leyo nto angithi luma kanje unyawo uma ufunda uJoshua chapter 1 wherever the sole of your foot shall tread upon I've given you yabo so kuyasebenza both ngoba kusho ukuthi usathatha scripture yasazi that's why yonke iphathi athi ithole izowenza umsebenzi ngoba there's a spoken word the living word behind yona kodwa ukuthi iblasphemy kuNkulunkulu iyisono phambi kaNkulunkulu akayi-approve asikhuluma manje naku soyaqala manje uNkulunkulu uyavakasha manje nento ayinaki so ngithema sekunjalo angisengifakile order sengilinda idelivery sengiyacabanga ukuthi idelivery kaBabes uzokusuwa ke Babes oduba vakishayini so ke
hayi yabona nginami ngijabulile ukuthi isiyakhula ke isikhwama kodwa ucaba ongenakho lokho ukuthi mhlawumbe uyasaba ukuthi ngizolana nempela hayi ibe ngizoyidabula ngoba manje angithi ayikho into ebengiyisaba mina mangibuya olwandle mangibuya olwandle yaphela yonke into yokusaba yabo yaphela nje into yokusaba azange ngisaphinde ngasaba uqakuhlekisa ukuthi angizoyidawu phela ngithi manje akithi James ukhulumela kulesimo kade ayikuso ngendlela ayiyiyo kanti siyasikhathi ukuthi sithi ebuya olwandle vele bengasasabi nix kusho ukuthi mina bese ngi all out yabona nje ngiyenza with a passion futhi yabo because I didn't even mind ukuresign correctional services. That's how you were passionate. Ngoba manje lithi ledlozi kanti wena uthembini ukuthi sizokuphilisa yabo ngibona ama hints yabo ukuthi ngizophila vele engizophila kangcono manje mangiyeke umuntu ngiyobethela nje ngaleza ikhali kwangakaduri kakhulu phela thola ukuthi ucharge nje 3.5 yabo mhlawumbe uzoya ka2 ayikahla sasihola nge15 ayikasha ay15 usuno 7000 nje uthole ngezindle ezu2 sure yabo uyabo uthi mawuthi compare salary yakho nale mali hayi phela nje masiloku isikhulu isikhwama sengize ngiyolanda le group engayifunda ngale Maputo zokuthi abantu bangene mawuneshisa nyama yabo lapho bese kuyinto yeinvestment yokuthi mangilandele scoop hayi ushuthi umuntu uyamcharge noma 20,000 30,000 iscoop maye umenzela ukuthi kungena abantu kube busy Ukuphatha ngisafuna sike sikhulume ngendaba yescoop semali ukusakha but asisiyeke asiqhubeke nendaba yethu lesihamba ngayo so ke siya kulento ukuthi ngisalindile order ngithi sicela uxolo kusisi lo usisi hayi siya ukudlala usidlalela right so ngisalindile order bese ngithole ukhakhayi lo la ngithi khona la ngeke ngashare ngale brother Thabani ngikhuluma ngale lekhala lela yabo ukuthi iza kanjani yabo iya relate naloko kwasolwandle kodwa futhi iya relate namathambo lawo abantu yabo so ebathenje nabantu ke ngitshela ukuthi fanele ngithole iskali bese usaha lensimbi lokusika insimbi iskali somuntu sure yabo bese angithi uyazi ukuthi isaha lele lokusaha insimbi leyalisaha ithambo awustruggle sahe la yabo bese uthola ukhakhayi yabo so mawuthi elalela lento iya encourage nawe ukuthi uyawuzwe labantu abanezithakazelo lezo ukuthi nakaxaba ngathi bayakhona bayayibiza kanjalo ukuthi ninenivale eminyango ngamakhanda amanye amadoda yabo so uba naloko ukuthi sengishoda ngesikhala amadoda abelungu senginedoda amadoda yabona nje kuwe yenza this impression yokuthi ngiyasiphila ngiyasiphila isibongo sami manje omkhulu bababiza ngamadoda avala amanye amavala iminyango ngamakhanda amadoda enemana akho manje sekwenzeka kimi yabo so ke ngiyacollecta nako kukhona so ke mangiqeda nje ukulanda bese ke kuthiwa ke lolo gebhezi lona uzofanele uthole amathambo ePython enhlwathi yabo amathambo ePython every day kuzoba iritual manje ekufanele yenzeke usho lamakhehla u3 ukuthi every day ngo10 to 4 mawudla khona into edlayo mawusephehlweni bathi ibhulu
Gobo. bayishaya kanje besikhanda igwebu yabo. So leyo nto mawuyidla legwebu lihlala la nomoya wedlozi uhlala la yabo. So ikwenza ukuthi inetwork yakhe ingalahleki yabo. Ukhandelwe waloko nje udila kakhulu nale spirit sedlozi. That's why uma bethi umuntu unedlozi fanele ayodla le yanto ephehlweni azaphume yabo. Omunye bathi akayidle ekhaya if akezukongena nokuba prescribe labanye adla igobongo esekhaya kodwa uyalishipha. So mina kuthiwa ke fanele ngiede le logebhezi lo muntu namathambo python. Sekuyachuza ke mina ukuthi ngifuna greater lip ngine greater yase kitchen. Khona le part le encanyana mawuthi keep powder la. So mangifuna ukusebenzisa lo mlungu greater ngayo impushana nje bese nale thambo le python nalo yabo hlanganise bese ngithela kuphi kulokhamba lo nalo bhudlu le. So banishaya ngiyadla lapha legwebu. Awulidli kanje uyagoba. Fanele uyidle ngomlomo lapha. Ukudla uthi emsama. Kuze kugcwale la. So ke awudli nje uyakhuluma. Ngalesikhathi ushaya uyakhuluma uthi hayi if udle ithambo lomlungu akungeneka belungu namhlanje. Yebo. Abaphethe imali own ama business abangake balokhu besokolisa ukhokha. Nangempela. Yeah, then ke ihambisana nalesigubhu uskwili yena uyakapaka mawushaya lapha naye uyamnyakazisa umuthi bese angathi uyabila ngaphakathi bese ageleza athi mayigeleza chitheka phansi kusho ukuthi ulayini wabantu. Ikhothelo ukuthi kushuthi ngizosebenza isikhathi eside namhlanje. So mabephumile bawu2 oline ushuthi uline wasekuseni noline wantambama yabo. Ubuka uyakutshela lapha ya. So ke lapho ke sengijwayeleke manje sengingenile kule form leyo ukuthi fanele ngo10 to 4 ngivuke ngidle le gobongo le yabo ngikhulume noma yini kufanele ngilo. Bese one day ngisashaya ngizwe sound yabona yama wings ukuthi yabo inyoni enkulu. Mawuzwe sound ukuthi inyoni kodwa ngithi ngiyabheka hawo ingena lapha esigodlweni inyoni umuntu kodwa onamaphiko yabo. Ule ivision uyalenda. Hayi akusiyo ivision 10 to 4 ekseni ngithi ngenza le ritual ya every day. Sure. Ungena uthi uyalenda nje uthi uzongena la yabo. Mayingena esigodlweni. Mangithi ngiyambuka ebusweni amehla akhe uke wayibona eagle ukuthi namehla njani. Yeah, amehla akhe akanjalo yabo ngathi awe eagle kodwa awalingani nawe eagle alingana nestature somuntu yabo kodwa akafani nathi. Mangithi ngibuka ama wings mahle ane color ye rainbow yabo. But umuntu babuxabala. Yeah. Ngisho ngathi umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa. Yeah. Yeah. Kodwa iangel kahle. Yeah. Kodwa ngayibona leduze. Yafika yangibuka. Yeah, nganginesitulo esicishe sibe kanje. Ifike yahlala. Mayihlala ayikhuluma ngalutho. Ngiyibuke yabo ku strange nje ukuthi ngiyaqala ke ukubona into kanje. Yabo umuntu kanje yabo ngiyasondela yabo. Yeah. Angibuke nje. Kodwa hayi ngendlela yokuthi uthukuthele, ngendlela yokuthi uyangisola. Ngithi mina hayi yazi ngicela ukuthi ungamangali. Mawubona yonke le mithi lana khona nama ngichaze nje ukuthi khona namathamba abantu lana kahle mina nginyanga. Umsebenzi wami unyanga yabo. Ngichaze ngithi ungamangali ke mawubona lezi zinto.
ayithulele nje angangiphenduli yabo ngibone esesukuma waphuma mayiphuma kanje gone yabo angifuni ukuqamba manje ngithi khona into ayikhuluma wangithusa wangithethisa wayithulela nje then angisakhumbuli kwi-period eyadlula lapho kodwa bekungakafiki i-order yami i-order yemfene ngoba ngisazokukhumbuza usayibambile yeah so ngo-2004 ngaqala ngiloku ngiphupha ama-scriptures njalo on the third month ngiphupha i-scripture njalo namanje kusenokwenzeka on the third month ngiphupha i-scripture so angithi sengijwayele ukuphupha nemithi nje benginencwadi engibhala kuyo ukuthi ngiphupha uverse bani chapter bani yabo wabhala wonke so ke this time ke iletsweni ke engibuka khona ukuthi kusho ukuthi leya angel khona i-confirmation eyayizoyenza mhlambe yayizongibheka enhlizweni ukuthi ngiyayazi lento engiyenzayo or izo report ukuthi ngempela ikhona lezi zinto zabantu lapha yana yabo angazi ukuthi kwakusho ukuthini kodwa idesweni ke ngizobona sekufika ke manje ngiba ne-visitation kaChrist ke lapho kungakafiki ke le order yami yabo so udu babes ini ubhekwa umuntu wakhe yayo so ke kusho ukuthi ke bese mangichaza khona la angazi noma bese ngichazile leyo ukuthi ngichazile leyo ukuthi ngaya kanjani olwandle ngithi kwafika umuntu oyisithunze eside this time sekufika umuntu ogqoke impura emhlophe ingubo emhlophe uyayibona le light ikhanya kanjani kanje ngathi ungena umuntu ogqoke kanjalo mayingena akavula umnyango ngibone sephakathi mayingena ethi kuthi pha yabo leyo light le afika azohlala embedeni lawo lele khona mayihlala embedeni athi kimi ngizokuwe ngizokutshela ukuthi wena ukimi mina ngikuwe yabo so into strange because sesihleli nami ngithola sengihleli eduze kwakhe kanje sesixoxa lenkulumo le uthi ngikuwe ukimi yabo ngiphaphama ngiyibuze mina ukuthi hawu ukimi ngikuwe kanti sengiyaphaphama yabo mangibuka isikhathi kuyoshaya abo 2:30 yabo then kuba second day mase ngibuka ukuthi second day ngoba kuba ngathi continuation yale ya conversation ngibona mangiphaphama masiqeda ukukhuluma ukuthi isikhathi siyoshaya abo 2:20 ekseni so le ngxoxo kuba ngathi siqhubeka la sigcine khona athi ngifuna wazi ukuthi izwi lami liwumuthi lapha konke yabo manje mina imithi engiyaziyo ile engihamba ngiyoyimba le ngihamba ebambekayo manje ngibe nombuzo ukuthi izwi liwumuthi lapha konke ukuthi hayi akangiphendula mangiyibuza kanjalo kube ukuphaphama kwami yabo mangiphaphama akuyoshaya vele labo 2:30 ekseni bese kuba u-third day makuba u-third day ngibone kunomuntu ozoconsulta wesifazane mayengena eza kanje ngikhona ukubona i-age yakhe ukuthi una 24 years mangithi ngambuka la ngiyabona ukuthi upregnant kodwa ipregnancy yakhe iwu6 to 7 weeks yabo but ke njengoba eza kanje kunesithunzi ahamba naso yena akasiboni sifishana yabo siyakhona ukungibona siyabonana mina naso yena akaboni yabo so siyabona ukuthi lo
uzokhanda inkinga kusho ukuthi siyabona ukuthi ngizomhlukanisa nalo. So yenzeni lento ifuna ukuacta kuqala kungaka act, ithatha isandla sayo isifake la kuyiwombi yabo, khona le ndaba bathi umbilical cord ifike ibambe khona la, mayibamba kanjalo la ngihleli khona isandla sami nami sibe isithunzi singabe iflash yabo, si-stretcheke ngibambe la ibambe khona yabo, sesiyaresila ke nalento le yabo, ifuna yena ukuhluthula kusho ukuthi fanele lo muntu athole imiscarriage izodwa lo mntwana. So ngibambe la manje ngithole sengikhuluma le language yama-tongues, bengingakazi nokuthi ama-tongues lawo. Rekabashakataka in the name of Jesus yabo. Mangisho kanjalo kube ngathi kuba nenye force ehamba ne voltage e high voltage yamandla ngathi ugesi o high, ifike ngathi shaya lento ivele nje phali gcumi ungaboni ukuthi iphume kuphi yabo. Mangibuka kanjalo kanti sengiyaphaphama, mangiphaphama ngizwa ngathi ngijulukile lento, ngathi ngiyabonga ngiyasheka ngathi lento beyenzeka ngempela yabo. Mangibuka isikhathi kuyoshaya yabo 2:30 isikhathi esifana nalesizwe, ilanga lesi-3, ilanga lesi-4 ngiyibona ngihamba edesert. Kule desert kuyashisa, so ngonyiwe ke ngifuna amanzi, ngathi ngicheck ngiyabheka la ayikho indawo yokuphuza amanzi, awekho amanzi, ku dry nje, ukushisa kusuka from esihlabathini ukuthi kuza kanje. Mangithi ngibheke emuva ngibone isandla siphethe yabo lo jeke lo ngathi we draft ebar la ukuthengiswa khona beer nge draft. Yeah. Ngibone lesandla ke siphethe le draft, siphethe le glass le draft. Mangithi phaka sengigijimela nje le glass, mangibamba ngithola ukuthi kune coke, ngizwa mangithi ngiyayiphuza yabo, amanzi mawathele endishini wabeka elangeni ukuthi ukushisa kwakhona mawathinta amanzi ukuthi ashisa kanjani. Ngizwa mangwaphuza ngathi amanzi kade ashisa kanjani le coke yabo, ngiyiphuze kunjalo, ngifuna nje into engizoyiphuza. Mangiphuza kanjalo yezwa ngathi coke ene acid vele kuvaleke la ngiyiboneke sengise sigodlweni la ngilaphela khona from lapha desert yawo, sengiyibona ngila. So ngithi nginemithi lapha, ngithini mina ngifuna ukuprova lento ishiwo lo muntu, angeke ngiyisebenzise le mithi, ake ngibone ukuthi lento ishiwo lo muntu. Ngithole sengithatha izandla zami ngibeka la, wangithi kuvalekile ngikhona ukuphefumuleka kanzima, beka kanje. Ngithi sengikhuluma ngale language, rakashat in the name of Jesus, mangithi in the name of Jesus uthi dlu kuvuleke la, khona ukuphefumula kungena umoya fresh yabo, ingqondo. So makuthi dlu kufana nasesibhedlela, yabona labantu mangathi umuntu uqulekile or ngathi ufile bambika lezi zinto ngathi ama-ayini, yeah, izandla zami zibe kanjalo ngathi zine magnet, mangithi in the name of Jesus uthi dlu kuvuleka kanjalo. Hayi sikanse ngiyaphaphama, isikhathi siyafana yabo, kuyoshala bo 5:30. Angithi ilanga lesi-4 lelo, nelanga lesi-5 ngithola ngihamba endaweni engathi hall auditorium like yabo, kune passage yabo. Before that ngiphakathi auditorium ngithola ngiphethe le group zami lezi esikhona lengithi ngayilanda kulabantu basemaputo, yeah, esala abantu mawufuna abantu abafuna isikhundla, abafuna kungena ibusiness abantu kugcwale. So ngifaka ubuhlalo obu-red nobu-white kule group yabo, ngiyibambe kanje. So kule auditorium kune altar ne like a pulpit phambili, ngiyibambe kanje, ngiyahamba ngiyaphambili, ngiyayibona ngiyaguqa, ngishiya le igubhu lapha yana phambili yabo, kule lapha
phambi kwale pulpit. Manje mangishiya ngiguqile ngiyibuza mina ngithi manje mangishiya le group zami lana abantu uzoba lapha ngani ngizobacabanga ngani manje imizi ngizoyibethela ngani yabo. So into mawuyibuza yona ayi answer ayikho ngoba ngiyibuza mina. Yeah. Mangisukuma ngihamba phakathi nendawo ngithi kune aisle khona abahleli ngapha nangapha. So ngihamba phakathi mangihamba kanje engathi ngiyocinga la bengihleli khona ngathi vele ngumuntu obekade ehleli khona la. So mangisase in the middle bangishayela izandla. Yabo. Hawu ngiyibuze mina ukuthi hawu labantu mama ngishayela izandla. Why bashaya izandla yabo. Ayi ngiphaphame ngicinga isithi yami la bengihleli khona kanti sengiyaphapha. Isikhathi siyafana. Then on the sixth day it's like the same auditorium kodwa ngiku corridor ke manje like a passage. Khona umuntu ozayo ufaka ishirt elimhlophe yabo. Mangumbuka uAngelique lo muntu uneat uclean yabo. Uphethe page elimhlophe elingabhalwanga nix. Sizohlangana kanje sizophambana kanje. Masizohlangana kanje approachana kanje a stretch isandla sakho unika le phepha. Athi ke me thatha funda la yabo. So before ngizo stretch isandla sami ngithatha likuyayibhalekela la kubhaleke Isaiah 21. Ngiphaphama ngilithatha le phepha kanti sengiyaphapha isikhathi siyafana. Then on the 7th day alanga le 7 recognize voice. Yalo kadethi ukimi ngikuye izwi lami liwumuthi lapha konke ngiyeza ukuthi same voice kodwa angisamboni angimboni la endlini ngizwa nje ivoice ivoice yakhe ke ivoice ukuthi noma ngabe ngivala indlebe uzoyizwa noma ngisemgodini phansi kombhede ngizoyizwa yabo. Athi kimi ngifuna ukuthi wazi ukuthi kusuka namhlanje umsebenzi wakho ukutshela abantu ngami yabo. Yeah. Ayike mangiphaphama isikhathi nje esifanayo. That's when ngibona ukuthi lento yenzeke for 7 days yabo ngenxa yokuthi ngiyavuka kwesinye isikhathi continuation ye conversation kodwa isikhathi sokuphaphama. I-series. Yeah. Bese kudlula isikhathi ngiyaqhubeka ngiyasebenza abantu baseza yabo. Mabeseza kanjalo kube ukuthi ngiyayibuza manje ukuthi kanti kwenzakalani empilweni yami. Yabo. Anginawo ama-answers. Mangithi ngiyacabanga ubani umuntu engayishare naye lento. Ayingamboni umuntu nje kodwa ngivele ngibuke ngathi bazothi useyahlanya ke manje lo. Kube into engithula nayo. Kuphela period mhlawumbe engenza close to 2 months yabo. Yeah. Makwenzeka leyo period close to 2 months ilesweni ke ngiyibona ngisendaweni engathi island enhle yabo. Ngivela lapho ngathi ngumfana osasemncane. No 10 11 years yabo ngigqoka iBermuda yabo. Kule ndawo esikuyo C2. Lo khona la ugqoke njengabantu bakaShembe yabo. Kodwa why introduce yena wathi ke mina i-conversation yethu mayiqala la mina ngizizwa nje sengumbuza ukuthi usuke wamfunda yini uDeuteronomy 18 verse 9 to 14 yabo. Anginalo ke nalelo Bible. Angazi nokuthi kubhalwe ukuthini. Yabo kodwa ngiquote leso scripture ngombuza ngaso yabo. Athi ke maye wena mfana usesemncane wazi lutho yabo. Ngithi aya ngikwali lo kodwa wena uke wamfunda yini uDeuteronomy 18 verse 9 to 14 uza ukuthi uNkulunkulu uthini. Athi yimi umqambi wendlela wena nje awazi lutho. Ngithi angikwali lo kodwa yabo ngize ngiphaphame uargue. Yeah, sengize ngifuna nokukhala ngathi ngiyakhala vele ngithethwe isibibithwane sokuthi waye nganginika ichance yokuthi sikhulume ngale verse yabo. Phaphama sengithi sengijwayele ukwaphupha ama scriptures ngisibhala kudlule sometime nje bese ngiyasiboleka yabo. Ngiboleka iBhayibheli komunye umama yabo lamasonto abaqoka ublack and white.
bese kuba in Dutch ngathi Luther noma Dutch Luther. so ngicela ukuthi akangiboleke iBhayibheli mangifunda uDeuteronomy 18 ukhuluma ngami yabo Uthi uverse 9 to 14 I was so surprised yabo uthi nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona awuyikufunda ukwenza inengiso zalezo zizwe makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imhlola noma owenza imlingo noma umlumbi kandilumbo olumbayo noma wenza iphonso noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana ngokuba ilo nalo wenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho ngokuba lezizwe yakuzidla zabalalela abahlola imhlola nabanamadlozi kepha wena uNkulunkulu wakho akakuvumelanga kwenza kanjani yabo Abcaba asiqhubeke ku part 3 ngicabanga sesiyokwenza hour lesi2 manje sesishaye 2 hours okay yeah okay sizobuya kusise ku part 3 sizo from sizoyiqala kuphi remember imfena ayikafiki yeah so ngicabanga ukuthi mhlambe singayiqala lapho because kufanele kungabe nezinto ezihanging yabo yeah sizoyisusa lapho siyaqhubeka manje uziyongena manje kubeni uthi manje uyinikele kuNkulunkulu yeah okay hayi Abcaba siyabonga kakhulu sizokubona ku part 3 thini kana yeah 2 hours full yeah yeah bahlale bethi angithi vele 1 hour incane bayitholile i2 hours I go right on camera got my man James as always on sound of my right I got my man Ganda, one story at the time and one testimony at the time and we out.